Nikigambwa ngu omuriro ogu gwatandikaho omu magingo ga 8:00 z'ekiro n'obwa barahuka kugureeba bagyezaho n'agaabo konka byaba byabusha. Kuwaaba nooreetwa aha street egi oyakiirwe omweka. Okurigirira ahari Samson Kasasira, omugambirizi wa poliisi aha bwa Ruiz Region, yashobora ko omuriro ogu gutandikireho omu bwire bw'ekiro hoona kandi nikwe kumanyisa poliisi nk'oku arikushoboorora. Omuriro nigubaasa kuba gutandikire eshaaha nka 8:50 kandi poliisi yamanyisibwa eshaaha nka 9:14 and twabaasa kurisipondinga. Ogu yayengera ashobora ngu abo butatebeekanisibwa kurungi kw'omwanya bateekateeka omuriro ogu kuba gwaruga omu nshobi z'abarikukora omu mwanya ogu. Emyanya egi abo kugira ngu tubagiteekateekeire gye obwire obwingi niburuga omu nshobi z'abantu. Omuntu yatsigaho ebintu aha muriro yabikingirira wayaringi y'amashanyarazi etari nungi yarugaho akabi. Konka hariho na cases aho bakubaasa kushanga ngu omuntu nabaasa kutandika omuriro. Samson Kasasira yayongera agira ngu biine okuteganisibwa omu rurembo rwa mbarara abo butagira bintu by'okubahwera omu kuraaza omuriro ekintu ekiyagira ngu kishemereire kuba nikiteekamu amaani. Twine enshonga za hydrant. Within the city omu hydrants tizirimu gye. N'egi emwe erimu oyihireho erya office ya National Water na poliisi. Twine endiijo aho erya haihi na MTN offices. Konka pressure yayo eri ahansi. Bamwe omu beebembezi abahika aha mwanya ogu bashasha n'abantu abaafire eby'obushubuzi byabo nikwe kubahiga kuguma nibeetebeekanisiza ebihikirizi nk'ebi. Abiine emyanya bagenderaho amateeka gukanso era abahereze kugira ngo abashubuzi baitu bazeyo babaase kuba niho bakora. Konka right nawe otagira ngu nituba ntwenda ngu ogwaza konka ntumangu omu tawuni buri omwe naaba ari omu tawuni kubaasa kweyiya. Konka eki nikibaho omuriro nigubaho n'akatare nikasi. Of course tube twineho abantu abitube twine aha upper side ninga shawa yakwasirwa omuriro abantu abakuhika omu bantu nka Rwenda. So ntureba embaho, of course embaho zaase nyingi, materials zaase nyingi, amaju g'abantu. So tuteekateeka ngu eki ekikanga of course kyashiishe sente nyingi munonga abantu baferwe sente zaabo. Abashubuzi abarikukorera omwanya ogu abu twagambaho nabo batugambira aha kagwe akabagwera. Twahura ngu omuriro gwabaruka titukumanya ahi gurugiriire. Nyowe nyineho stores nk'ishatu z'embaho twagezaho kwenda ngu tusevingeho konka byarema omuriro gwagura mwingi. Mwenu na hatiya twine n'ekyokukora so ntushaba gavumenti etuyambe etuhereze obuyambi nitwe tundure ebintu ebyakubaasa kuba byasisikara tubaase kubigaruzaho. Okurigirira abashubuzi aba batugira ngu sente nyamwingi zaabo zafeera omu muriro ogu. Shubura type ya nyine hardwood nyine na softwood. So hardwood yanje in fact ninja zombi stores ibiri nimbarira nka miliyoni nkaga. Kurugirira ebintu byanje byasya buriyo miliyoni nka 3.5 no kurengamu. Gashakwa Ihana Kankwasa abwa Tayari West.